megalayapost.news. Kihe nangilam ke Kongres Hari Bhai ya kebala alam nuba MG Kharsanlor Presiden Kariboy District Congress Committee harkat kejingan dalang ba Adrian L. Meliam bade advisor ba Prangsengi Singkli Presiden ke Kongres Jerang Blok mentang kesingi kelahiar syaka sinong patar kema naga benta benlet pediang burom ya kinangilam beginong kersan na kibai pat ki parti ki belarai yaladi ban pinyasok no syaka Kongres. Kedi gibri balap penyesok iladi syaka parti Kongres kedi kinangilam ban nongkersan jangka parti TMC bat UDP. Hakba kilarung syaka seng Kongres da gejing temu ban ai gejing kersan yo ba Victor Rani. Kertang ke Kongres hakini election MDC baru badeiru borok syakatau MDC na ke parti NPP. Hendai balalit ban penyesok no iladi syaka Kongres hakini hindiat benai beladam. Habai de berkata gejingwan penyesok Kongres na kinong kersan ke TMC bat UDP. Na kaliang kinangilam ke seng Kongres kilapan pau gejing sokmen ke bakrau na markis ngo baling ba kate gejingwan penyesok Kongres jong kita ginong kersan na kibai pat ki parti kanang penklannya ke parti Kongres berkhamtam ban penjob iba Victor Rani kertong ke Kongres uban yakun na ke Jirang konstituensi. Ban penklannya don kam namar kata ka jing yesnok tilang bat ka jing trilang ka jing ai ka ti komon ka ti ka diang jong pi baro kilong kemi kilong pa khnang bangila banwanra syaka thong ha kane ka snem ka NDC ku jongi ka ba 8,000 pusan Kenang bakane ka perti ka long ka perti ka baklan bat ka bala ban penyat ba irenti ya ki imlang salang ka jungi namar ngelayo iya kene ki snang khndiat baki we ki parti lane ki sarkar ki ba penyat hapo ka jalla hapo ka district council ki jungi kadnong imat ya ki jing jenjar ki jing ya kala ya ki niam ki rukom ki riti distur ka sensar khadar ha ka imlang salang ha khndew ka siap janamar kata ngide ban perkhat ban simkhia ya kene ka parti Kongres jongi kabala ban yalam bat kabala ban ya bai renti kum bakalong mencua kum tangi kwa ban long mentaru namar hakine kisni menta ki jing yalam kilalong ki ba pi pila yu ihi dala ki jong kikti ki mobile kila don la ki jong kikti kumno ki yalam ngam don kam ban batai hendre getongin perkhat nang nesekmat batang ka parti Kongres kabala ban aya ka jing imsuk imsang ban sakila ilo yaw pajba haka niam karukom, haka imlang salang, haka kendo ke siap, haka kayi ke petiang. Ka election MDC kaya pair na kawe election. Namar bele nga ong bay kumne. Namar ngaru uday way babat ikikam. Mo? Aka imlang salang update ang ako politics mo. Nga siya ong bay ka kamram jong UMLA. Kae ke kamram jong UMP, kae ke kamram jong UMDC, ke kamram jong UMP kade siya sentar, kamram jong UMLA kade benra development, kamram jong MDC kade ben yada yaka riti dustur yaka kendo ka siap. Kajat benriu ka bomdon ya ka riti dustur kade kajat benriu ka belayap nila benong ngidon la ka jong ka dustur ngidon la ka jong ka riam ngidon la ka jong ka tenrai ban penne pensa ya ka riti dustur ka kamram jong ka district council Henry hakine kisngi ngai pun ki kelat no balai kadau kalong bakine ki nong mikmat kamtap kim sim khiang ila benong mo namar balai PE ka sarkar NPP kalamut berpendu no wat ya ka rekombat khendau hakine gisninyo ka NPP kala penmi so ka we Meghalaya investment mo la benong kitit ya ka jaka ka government ka tit ya ka jaka bat kin ai syaki wei pat ban seng ya ki karkhana ban seng la ne kino ki institute claim rang bashnong don kamre ban san rang bashnong ikot jaka don kamre ban san ki raj ki hima don kamre ki district council kalama benlong kata dadu ya kata kariti dustur jongi kalayap pikwa berpendu
ko kinong ilam badon hang ne pikwa berpendu dah berpersa pikwa berpendu dah berpersa ya kata kwa berpersa am dah pikwa berpersa nadu mentah sing ngidai bentrei sitam berpenjab ya ka parti kongres ka belara ya ka district council ka district council palayo lembaga kongres klaim ka kongres tarai hadu mata ka district council kanom yo pun giwe parti kikop iong ba tang kane ka parti ka bala bentre na mata u tribal lane ki tribal andre ka kwa banong yapi klaim ka parti kongres ngimnom yo ya kane ka district council lang ba ka jing trai sitom jong ka parti kongres iyo ya ka district council but kiwe ki parti ki sukam Henry metang ngala banong yapi dam don hi ka parti kongres tarai tang ban yakun andusi rukim dam yo tang ye ka jalala jong ku boong la star mane nginam yo Henry ka kwa banong yapi ngidei betip ya kanong rim mono bala tre mono bala wanra ya ka disebut sel ngidei betip ha kum mentaki penmi ya ki ain batumbai thamai berpenduno ya ka bor jongkan district council suki kilong ko babam krun suki ken sapun kolon yangi namar ngi ki brew khamtam ngi dai ki baklet bi menta ka si sumut don ka we hajan kata ka kuper teng ngi lej nanti nak tu ngi pom kayo tu ding tok kenya ki kostep yang pat lele fi ne dang sugat kan dia de lej la chai ko snap yang tok dang do kawat te betal la khamong kan dia ro te pat lele fi dala chai nang tu kro nyu bam suki ubam du su kolon la ka kolon hang ta te menta kan ka riti rustur jongi ru kala long ko tu kala sedang ban bamdu Uba kalau ke parti kongres uang ba arja kat sao babu ni penjop don buram belai fi pet not laga ni ka sen kongres tengok itu kan sapen syai hako ka jengkren kedai sisa arja kat sao abang ayeng bat fi baro ki pajba do ka dirang konsumsi bila penjop don buram bat kadon ka jingja hak tu kopor ba menteri ramba jongi hak tu kopor de Dr. Mukul Sangma bat ngiru hapo ka district council hak jing yalam jong i CM dan buram ba PNCM de working president jong party idon lang hanta ngakum executive member ma i kum CM hak asnem arja kan riu tharai pia kan mau ne pilai klet kan don ka way kan notification kan permi daga government ka sarkar baki rangba shlong kimla ban issue kino ki certificate la ka dei ka residential certificate la ka dei namta ka birth certificate kila penduduk bor ya ka bor power jong rangba shlong te der ta por ba oi PMC badai CM badan buram jongi lakhot yangi kerke ya kejingalang bara ki executive member rangkat bat legal advisor bat ki ong ba kumno ki dei balle je ki legal advisor ki long ba em bada ki rangba shnong ki do ya ka bor jong ki kamar ka district council ru kala do bor ba ka district council ka dei ka bor ba halor bat pek je ki shnong ki thau ya rangba shnong ru kumjo te ni hap yele ya kane wat la ka don ka sarkar ka jo hapo ka state but hapo ka district council te dena ka daw la file ya ka case hapo supreme court but ka supreme court kala rai ba em ya ki rang bas nang umde re ban pendu ya ka bor jongki ba na shwa bas dang yo ka light load ka India 1947 shwa ka taru ki don kisno ki thau ki don ki rang bas nang
te hakano kanong rin fi pendo ya ka borjong lang masno tingila job ya kata ka case bat kirong basnong ngatarai fi ya kenal tik dalwe lang basnong ba u issue hadir kani ka notification u issue ya ka certificate u sha tap along te hadir ba kata ka jingra jong Supreme Court balapun ku bor yang sasisen yang orang basnong ka kisnong kitau paro ki yakmen bat ka way sa ka way ka notification arjal khatnyo pikan mau nem kan mau syu ba penmi naka sarkar ba ki nomik bat kum UMLA umla banbat art likikam UMLA umla banlong MDC banbam armoloy kamut kalong bean te hang tak por bol ba ki MLA balong MDC lo ha tak por ki resign nakakam kentup yo president jaga BBP ba Aden Basamat Badan Brom I resign nungkong te baro unta ki babat kam kila resign penek triang usi yang Badan Brom jogi ba PNC bat iong yang i ang kumno ngan resign haba ka jingpit ka ai ka election commission yang i hadir bangila job ya ka MLA ni pan jingpit bat ki ai tikamde ka kajing bakla jongi kadai kajing bakla jongka election commission ba sekian itu kata-kata ba u candidate na ke parti kongres unio yang kajing job ke berem-berem baru si kata kumpunayalam jong distrik apa ke distrik injo hikmat sia ke jirang blok bangim jula ban penjob hakikat tu kan itilis nam mo indai yang kon kan no ngim jula ban penjob tadang iwat ya kadau balang ba teng-teng iklan CGS road teng-teng iklan ngitlat su western teng-teng iklan ngitlat su western ngiklan su western ngitlat CGS road yumyo ya katara jur kepobiang bagini pengklain lang bat sa surok bat hapo western tende kene klimat ke pemerintah isu badan bok hatu kata mungkin dalam jong distrik bat ngidan ke dikirban ke baskam lembaga jingwan penisno jong Ibu Victor Rani kumukan di jong parti kongres ngidan ke jisngan bat ngidan ke dikirban ke baskam bangin yo ke jingjok namar ba Ibu Victor Iwan na sekatan jiosro ngarnya skam bagi parlak jong pi kinong kesan jong pi nanti bara kinong bulu di pi bat ke parti kongres kala khain pa hang apa western mo yang kata ngipin sisa iba idran idan hang bat dehat halar kata kanoren naso benong pa nyim dan su kiting artian ba menta katem nyinyo be yang jingjok ba beram-beram teka sompat hanga api bengilong ki paskam jenggot ki biasa bat ba sibon kiting elek ki sawan namar kumongi pi mendengi hap penekun bat urat ba mo bat kat usiting amele kamde ki besok tengi hap penlong ki bre ki ba penyor ngi hap penlong ki bre ki ba la biasa bat ba yai ke ba lako abet besai pi gelang ba yemde than ban kimi lanti ha kane gawat MDC mo ya ka pisa ne ne kijing lot jing sep lane ikini kitai nama pelati pi kakam MDC kumba iba tran mene la patai kai kakam ram jung MDC kai kakam ram jung MLA kai kakam ram jung UMDC kadai ban pek ya kijing pek jing biang jong ka imlang ka salang ban ne basa kendo siap bat kumta ter bat ha ka hima ka it bat ha kisnong githau ban ada community yang MDC bermenai pesai pi manai bai thaput dan di dalam job MDC ulan rai pi ki surat kelte sekian kata kalau ngobakala te handai andang pi bakane ka election MDC jongi kadi ka big challenge hapo jirang blok baladang ila ban penjob ya kadi ka wat ha MDC election nyimdam jika tientu bangin job ha UMLA Arhajar Abu Pra kata kadi ki hisya bat ba dia halang katakan orang baru akibat ba kian pemilihan tinggi kuat bani ya keburam jom ke jirang blok kongres komiti bagi dia ya job kemudian buram baru arhu pra ini ya UMLA nak parti kongres bad detat anda bangila ban penjot UMDC yang tingnaru bangila ban penjot ya UMLA hau ajar Abu Pra halang katakan orang nasabah penjokhat yang wari pi
Kibadan hang ni bat anda berpilalik nang ni. Lek senang kita hujung pi persang berpesusu ba kania kekenting pemerintah kalau kekenting keberangkam tam hatu kata-kata bengin trishton ban penjot yang kutong bangla peniang ban kesoro ban ai kejeng kublei yapi ki nong kersan jo ke parti kongres ki bala pela perlu ya ke parti kongres ban light nak jak brom hak MP election ke badat no hak MP election ke badat de kejiran baganung po ke bala ban penjot yang ke parti kongres lain nang ta mo hakan kasi apa ni kasi jongi jantia baro isyaram lut ditangga jiran baganung po bagatar kata gue kadal ke berpensikan dia na baru ba ke kongres kan job ben nanta dan ngebes na kanu ko kanu rembu nyelap ben jadi isya ben dan ben disuskan ben job ben dan ngepet ke petbang kalas MP election do nyelap kena ben job dan ngepet ya kejiwan yung ibu Dr. ban Penisno bangi balong kung kandidat jog parti kongres idan kejik ben job Meghalaya Post.news